Salamat sitamu lako kita mintu masola nasang, pak kaboro na puang manasalan katuan, na pak kamasian kitidona allo maaru. Ia moto talak atto sangatto lan kami nomban sumpu pong matua lan tello Senin tanggal 3 Agustus 2020 ulan na paanandungan puang merinding pala pakbasan lamay kadadian 30 misa ayat 22 saya lako patang pulon 2 taman urangi kan na puang tamas sambayang sipatukan rampo unti mangkure sumanga minimang pole paraya diolomi pong matua lanti allo melambi bela na tumbay itu pak kaboro siya mamasemi tontong lempan lan katuangki totemo lan natu yate puang rampokan tukku menomba diolomi pudi komi siya mamalikan la urangi tudiona kadami mak kada-kada komi puang lako kaleki ulen dui kada maseromi den no paangki nandung meloy lan katuan iyate angki pogawi anna iyate katuan iyate tontong kiangga diolomi tontong kinium pemanasay kumwa kamu puang tontong urinding pala katuangki sadiakan o puang mak kada-kada mo komi lan puang kipung Yesu kirampo mas sambayang. Amin. Kadadian 30 misaya ayat 22 saya lako patang pulon 2. Yato nama talung ngalon mo napo kadami tau lako laban nakua malay mo tu Yakub. Nasolan mi laban tumintu sang dadian na an naulai pada mambelan na kalingkan pitungallo. Anna lambi i tiobuntu gileat. Apa sahe tu puang matua lako laban to aram ton na mabongi lan tindona nakua. Kilalay tongan ni damu maakada lako Yakub la melona la kadakena. Mangka to na lambi mi laban tu Yakub, ia tu Yakub unnosok mo tendana daw buntu iya to. Na ia tu laban unnosok to da ia tendana daw buntu gileat. Maka dami tulaban lako Yakub nakua, umbara susi penggauranmu, amu tanga na siya mo palayan tumayanakku, butung to dirampa basi mataran. Aparaban nang na amu malay, kamamabangra siya mo tanga na, tang mupokadan siya mo. Ang kwisa nilaw solangko naturo kaparanduan, siya naturo sengo siya oni ganda-ganda siya oni katapi. Siya tayo pole opi amutang tangga na unudung itu mintu bati kumuane siya bayne. Ia mo to munium puga umo penggauran baga. Matang duka siya tulimangku laum patakpai ko mikadake. Apa sang maibongi na maakada lako kaleku tu kapenomban nambe emunakua. Kilalay tongan ni damu maakada lako Yakub lamelona la kadakena. Totemo inang lamale mo ko, belan na mamali tongan ko lako banon nambe ebo, na maapay amu bokoy tubalo ko. Nebali mitu Yakub lako laban nakua, matako na kukua, mialay toronai mani tumayana kami. Naminda-minda miniun napa itu balo mi, damo na dipotuolen. Daka idio tingayo na mintu sang dadianta. Kela denni dio kaleku tua pammi alay sule. Apatay na anna isa ni Yakub kumamangka na boko Rahel. Tama mi tendana Yakub tuba laban siya tama tendana Lea. Siya tendana tobayne sabua da dua. Na tayo nakabuutoy lenni. Ito nasun molan may tendana Lea. Anna tama tendana Rahel. Apa naala mo Rahel tubalo tau. Anna patamay lapik unta anna ookoi. Na pemabilay laban lan tenda iya to apa tayo nakabuutoy. Nakuha mito Rahel laku ambe na damiseng kiambe. Bela na tayo kubelay bendan diyo tengayomi panarampoy na lalan biasan na bayne. Na pemadakai lan tenda iya to apa tayo nakabuutoy tu balo taon na.
Redek miara ana Yakub anna sarabay tulaban. Nakuha lako apara palendurangku siya kasalangku ami sengkira undi undula na. Yato mibile simisa itu pareanangku, apara tu pareanammi mikabutui. Paindete tingayona mintu sang dadiangku, siya sang dadiammi, anna paolaiki salun na sola dua. 20 mo taon na torro sola kamo, na yatu domba birang mi siya bembe, ta ebang masalah tu anak-anak. Saya tu lakin na ta era angku kande. Yatu tang kulain namo, tay angku patiruang komis sangadin na kusonda. Saya tu di bokona ke kulai allo ba atu mabongi mi pasurungina. Nala ada kana allo ke allo siya ke bongi na parra na sangkang siya maroya na. Nato temo 20 mo taon na lan banuami. 10 apa anak taon na ruranan mati. Tiona te anak kami da dua na annan taon na diona dombami siya bembeemi. Anna pesang 10 mi sondai tu sarora atakku. Ia ketangala na rondong na kapenomban na mbeku. Kapenomban na Abraham. Siya to na pengkaulai Isak. Manas satu temo mi suana malema pala loobang. Manas na tiro puang matua tu pariiku. Siya kamara atasangku mengkarang. Yamo umpakilala ko misang maibongi. Amin. Puang merinding pala, perlindungan Allah. Kombongan salo na puang, den penanyan na pasikola minggu ke di palembai tama basa toraya na kuwa. Pemarangai umpake matammo mentiro, pemarangai limammu lentekmu na senga-senga na. Belana na tiro ko ambe daw may suruga. Iate penanian iate maapakilala ko mamintu na to di pogao na. Siya di panata nalan katuan, tontong na pemaranga puang matua. Susidu kamu agan katuan na Yakub to na torro diobanon na laban 20 tahun na. Apabelan na tayo mo na susi itu mangka di sipatui. Tayo mo na susi itu na pokadan na laban to na pogao. Malim itu Yakub untampe. Susidu ka mo na pogaw Yakub lako laban to. Napake na saya lako sengke tu laban an namaleon nulai tu Yakub. Apabila na tontong na rondong puang matua tu Yakub an maakada lako laban na kuwa. Kilalay tongan ni. Damu maakada lako Yakub lamelona lakadakena. Narondong puang matua tu Yakub tangnya belan na sipatu tu Yakub di kamasei. Sangadin na belan na paakaboro na ria puang matua lako kalena. Kumuadaan na tontong umpogaw kasalan. Napapayan puang matua tu kamaloluan na lananay umpasule tu taon na lako lalan malolo. Siya lalan katonganan situru pakpurayan na. Kombongan sa lo na puang. Iya mo to. Latontong di kana sailan katuan ta kumuatayaan na maapakapa tu puang matua lako kaleta. Tontong kinapatiruan tulalan katilendokan. Nakamasei siya me paakadanan susi Yakub na paakadanan puang lako laban. Lan bunga anak Korintus 10 ayat 10 talo na kuwa. Maruru tu puang matua. Tae na po paelo na komi di patondon ni petoba. Sangadin na lapada na pabuo tu petoba tu katilendokan. Kumua amibat ta umpeng kanang nangi. Manapa ako milako puang. Belana yatu puang malolo. Siya tontong ki lana taranak. Amin. Ta masambayang. O ambe puang matua lan suruga. Kikure sumanga indekada masiromi. Tutontong unnada ikan siyompa kilalakan. Kumayatu pangantami tontong payan lan katuan. Manas satu pangrondomi lako kaleki lako mintu rapungki. Ia moratopong matua kitontong rampo umpenombay komisi makure sumanga. Tang leluk dio may kaleki itu pangrondongomi. Tang kabunian
lan katuang kitu diona pangrondomi. Dan nopa yate kami taumi tontong umpe manasay tumintu na to. O ambe puang matualan suruga pasakke kan lante allo yate unang karan sara katuan siapeng karangangki. Lan mintu-mintua agan sara laki panata puang urondongkan. Sisola mintu rapungki anak-anakki tumarasa lalu kapasikolan melada ludio me banua pamatoto isya benni kakinan kamanarangan siya kamalutean. Makure sumanga kan sisola siuno uki kombongan mi tuntarima pasakke mi ulendu ikarangan na umuru kanadian tananan dapo maleki dio misaki siya maarupa-rupa uluan pasakke mi dan nopa puang matua mintu na te di kurre sumanga diolomi tau mi lalu kamasakian pamaleke lalu kapuduran to mase-mase untami maarupa-rupa sara pergumulan pamatotoi o puang o ambe puang matualan suruga pasambayangan to maaparentaki lo jame pusat saya tamate tondokki benni kakinan na parenta melokan situru lalan pa porayammi o ambe puang matualan suruga ia mote tujuana pasambayanganki korean sumangaki kisorong matiolomi lan Yesus Kristus otokna katuan. Amin. Rampon dia tujuan kami nombanta kurun sumanga laku kita solanasang puang umpas sakeki.